Ishabarisa witwara rya Mbarara rambati bino mugisha nuwe yebembera umugenzo gwo kutungisa isakaramentu rya Ordine ahari Nyamutanga Cathedral aho abaseminari 17 batungisa ubwo budikoni rero abadikoni 13 bakatungisa ubwo busaseredoti. Ikigambo cya Mukama ekimwatungirira uko ekimitiriza ahaberagihugu bya Mukama muteho umutima ukureba ngo kimurashome mukikirize ikimurikirize mukekese kandi kimurahegese mukitoreze. Ishabarisa batuma kohereza abantu mu izina rya Kristo no kwecurengero kurundana n'abicirizo mukemwe ero kwatanasa mubase mutyo kubashorozya imbarabya muri Kristo na mutumo rukwera mubase aruhanga tatiti amisho mugume mugahangire cyo kureberaho cyo kurisa burungi utarizere kwerezwa kureka kwereza. Ababona babanzo kwayo kwiga kwa baharisha bepiskopi kandi baterane kiragano cyo buhurizi omishoje bwanyuma nuko kurambira harutari omurisa akabetere mbabazi hakaba haserra kabeza kandi akabaha umugisha. Ishabarisa banza kutemugwa n'abaseminariyo yaba haserra y'abahindura abadikoni bajweke kijwaro cyo budikoni nuko kuba kwa evangeli ya Kristo eyibahindurwa barangiriza bayo yakira evangeli ya Kristo iwahindurwa umurangirizi wayo kandi yetegereze icyo rashone ukikirize icyo rikirize ukegese kandi icyo rayegese ukitoreze. Nabwo nyuma yakurasa ko haserra abadikoni ari kubahindura abasaseredoti bajwe ko kijwaro cyo busaseredoti basigwa amashita biganja kandi bakwasubwana icyongwa shengereza kanci karicemu abantu abo wana ukorutuma bwawe oyijuke abo abariho kuhari utakubaza kugira ati munyohereze Father emitware ebiri atekere tishatu z'amajuto motoka yaija ndebe ababo bino kwetaje bwinshi ranshemerirwe abwizoberi namwe mfite ubusaserodoti ntuye nintende kwa kumara imyaka 10 kushemerwa kishikire buzima nsima ruhanga ahubwa ekiconce cya leta muka yanje cyo kugira ubusaserodoti omuka mazima nikegesa bazire munonga kukunda abana babo kandi kubahagira umurweto rwabo. Umukoro gwa kwa bibitenesa baro Minister Francis Mwebesa hamwe n'abanyishengero ku rugombi cweka bitaro mwe na bimwe nyoko mwembezi nishemerwa munonga akwa Uganda nensi na twine bigezo yengesho ezitari zitu ezitari Christian values and norms mwe ndani ndaba saserodoti 13 bato barungi binegoga na n'abadiko n'abatunga nimbani mayangu twakongera kutamo musinje okukwata values zitu nk'abanya Uganda. Abwa TV West and Aidan Bataringaya.